ako keby stále, alebo Vždy. Hej, že Vždy. nestratíme to? Я не будем ничего сделать. По року вы что не будете vôbec potrебovať. Ale za ten rok asi. Pol roka určite nie. Ide tam to číslo? V poriadku? Dobre. Takže tak isto aj tu. Niektorí klienti majú taký ten sval natiahnutý, že vy až vizuálne to budete vidieť. Takže berete ручками, а так opatrne, jemnúčičko na svaliku, pod позущение ideme. A normálne tak čik, uvoľníme, masírujeme. Takže sme pomasírovali, ukľudnili sme. Môžeme ešte trošku, tak ako sme robili tu na ramenach, ale my sme robili tú miekúčku. My môžeme tu tak až rozťahnuť to svalstvo. Ale silno na килб не тlačíme. Lebo ramenný килб, on je taký veľmi citlivý na rôzne také silné pohyby. Nemá rád, keď ho znasilňujú, prepáčte za také slovo. Dobre, urobili sme toto. No, tak, potom ideme maťačie nôžky na krku bradia dekoltu. Ja myslím, že vy to už ste zapamätali, ako ono sa robí. Takto, na tu tež sme robili, na krku tež sme, zdáva sa mi, že sme robili rovenie. Zdáva sa mi, že dačo také sme robili. Potom ešte na krku môžeme ísť trošku hlbšie. Pamätáme, že všetko, čo za kivačom, my tam kľudne môžeme masírovať. Tež urobili ste tu mačačie lapky, neviem, nожки, urobili ste na krku, urobili ste na brade, a potom môžete ísť na krk zozadu. A zozadu môžete alebo tak dať hlavku vašeho klienta na stránku, ale tež tak, vy nehovoríte, že otočte si hlavu a trošičku tak ho pritlačujete a klient sám pochopí, čo vy od neho chcete. Niektorí nepohnú ani zase. No, tak mu poviete, že trošičku otočte si hlavu, tak nič to sa nestane. A po tej bočnej časti normálne môžeme masírovať alebo takým pohybom, alebo tak, ako sme robili. Prsty do spolu a robíme taký krúžka. A snažíme sa dotiahnuť až do stavcov. Na stavcach my nič nemasírujeme, nikde na samých stavcoch, a vedľa stavcov môžeme. Môžete ešte tak dodať tým palcom, to tiež také príjemné. Môžete aj palcom, aj tak krútiť tie maťačie lapky a ešte palcom pomáhate. Potom môžete, ukončili ste lapky, môžete tak protiahnuť sval. Vidno to? Takto. Až po trapézi. Теж urobili ste tie manipulácie, hneď sme to ukludnili. Urobili sme to, ukludnili sme. A naposledy vždy pamätáme, že keď robíme taký pohyb hore, my budeme robiť teraz na stretchingu krku, tak potom dole. Dávame lymfu, ukazujeme jej smer, akým smerom ona musí ísť. Dobre, tak. Tak isto robíme aj z druhej stránky. Urobíme uhlá symetriu. Keď sa prispôsobíte, tak môžete aj z dvoch stránik, aby nestrácať čas, aby vám to bolo rýchlejšie. Až po stavce. Keď vám ťažko takto robiť, ja to rozumiem, že masírovať, ešte tam nejaký pohyb prstami robiť, tak vy môžete tak ich dať spolu. A tak tiež čiks. A tež idete do stavcov, vzdĺž stavcov tež pomasírovali ste. Môžete tak, potom naopak, potom zase sa vrátiť. Ale vždy pamätáme, že smer musí byť hore na dole, na tváre, na krku. Tak, to sme urobili. Potom ešte môžeme popracovať s tým kývačom hlavy. Ja nedávam to veľmi agresívne, tak ako
veľa školiteľi to dávajú, lebo to trošku také môže byť nebezpečné. Ale môžeme trošičku tak pohojdať, tak by som povedala. Lebo tež často, keď on sa zaťahuje, tak potom tu máme vedľa úšky taký vrásky, taký to neveľmi pekne vyzerá, až také pozberané, pokrčené. Takže on môže byť vinný v tom. Preto môžeme až tu na začiatku, tu nič nie sú také žiadne nebezpečné štruktúry, môžeme na začiatku tak normálne ho rozmasírovať za úškom. Keď cítime, že tu je také stiahnuté tkanivo, že aj úško, keď sme robili ten masáž uši a sme odťahovali úška, to je taký aj masáž, aj testovanie. My pozeráme, aká je situácia nad tkanivom naokolo uši, lebo ono tiež vplyva na našu tvár. Tak, bereme ho do rúček a veľmi, veľmi opatrne. Takú tež kolísečku robíme. Kolísku. Také kolesanie kivače, tak by som to nazvala. Dobre, takisto robíme z druhej strany. Tu z pravej stránky nie sme viac zaťahnutie. Ja mám pocit, že to je taká masáž na hodinu a pol aspoň. Nie, za hodinu stihnete. Ja vám dám dávam rôzne variácie, po 2, po 3, po 4 variácie. Vysvetľujem vám, keď príde klient s takým problémom, čo vy budete robiť. To tak sa zdá. Keď začnete, vy máte ten rozpis, zoznam tých fáz, možno vydať, čo nebudete zo 4. fázy používať, alebo všetko v poriadku. A prvú, druhú vy nesmiete upustiť. Vy musíte трение, a vytieranie vy musíte urobiť, pripravenie na lymfodrenážu. A čo tam budete ďalej robiť, liftingy, to už na vašu zodpovednosť. Alebo budete, neviem, príde klient, povie, že mám druhú bradu, budete druhej brade viac sa venovať. Alebo povie, že nechcem vidieť tie vrásky na čele, tak vy budete viac čelu sa venovať, tak ako som včera vám to ukazovala. A to tež nebude rýchlo. To vy nezmôžete tú každú vrásečku, keď začnete masírovať každú vrásku, to minimálne 5-7 minút len na jednu vrásku. A my tu máme napríklad tam 3 vrásky. To 3 na 5 už 15 minút. Len na masírovanie vrások. A ešte predtým vy urobíte zaponeurózové manipulácie, s úškami manipulácie urobíte, tak to už vám ešte plus tam 10 minút, tak to už okolo 25 minút masáže. A keď je tá druhá brada, tak čo sa najčastejšie robí? Teraz ideme do toho. Teraz vám ukážem. Tak. To sme urobili, мочачі лапки sme urobili. Пілення бради. Перед тим, ako robiť пілення бради, my musíme теж нормально rozmasírovať. Теж можете масírovať alebo мочачими лапками, preto my ich robíme, že dekolt, krk, potom brada. Tam, keď je druhá brada, tak tam máte čo s tým robiť normálne. Potom môžete ešte ručkami, keď tam taká dosť toho tkaniva, že môžete ho zobrať do rúk, tak vy môžete až tak masírovať, alebo môžete takto. Každý centimetrik, toľko, koľko vás pustí tkanivo. Môžete ju tak normálne rozmasírovať, ale často druhá brada a tam môže byť ešte aj ten opuch, preto keď ste pomanipulovali, hneď dávate drenážu. 2-3 drenážnych pohyba. Zase urobili ste manipuláciu, tam представíme si, že to je druhá brada, tak môžete. Môžete aj tak, keď vám dovolí to tkanivo, môžete aj tak masírovať. Len pamätáme, že ten trojuholník, trojuholník smrti, taký strašný názov, že v tejto časti my tak veľmi tam nič, také manipulácie nerobíme. Došli ste tam, vrátili ste sa naspäť. Môžete aj tak trošku natiahnuť tú druhú bradu. Ale dávame pozor, že keď sú tu nejaké vrásky, tak my potom musíme ich tiež vyrovnať, aby sa nenechali. Môžete takto.
Môžete trošku natiahnuť tú platizmu, keď normálne ste tu rozmasírovali, robili ste drenážu, dali ste ten opuch preč, tak potom vy môžete trošičku aj porozťahovať. Takže vás naučím tam taký špecifický pohyb, že jednou rukou, tež plochou rukou držíme tú bradu, trošičky sa snažíme, keby sme chceli tú bradu tak dvihnúť trošku hore, keby sme chceli tú podbradovú tú časť, keby sme chceli ju rozťahnuť. Tak, a druhá ručka ťaha naopak. Ale my neťaháme tak, v takém pohybe. My to robíme taký mikroskopický pohyb. Potom cítite, že tkaňov vás ďalej nepustí, my cez sílu nerobíme. Lebo my keď rozťahujeme platizmu, my môžeme tam urobiť ešte viac fibrózy. To, čo som hovorila, že také jazvičky, ale znútra. Ono tak vyzerá ako jazvy, také tkaňové tam. A potom s fibrózou na platizme veľmi ťažko sa pracuje. Preto ja nemám rada, keď takýto pohyby robia, lebo nie každému nemôžu ísť. Ja tak viac v osteopatických technikách pracujem. I tak, ťahajte bradu hore a tú druhú ručku snažíte sa rozťahnuť platizmu, rozstrečingovať, ale tak opatrne, jemnúčičko, aj vy budete potom cítiť, kde тканевого пусти, keď vy cítite, že ďalej vám ruka už nejde, значит musíme sa zastaviť počkať, kým tá platizma sama sa neuvoľní. To môže byť chvíľka, 2 maximum. No, keď taký nejaký prípad, ťažký človek, taký krk skrátený má tu brade, tak jasné, že vy tam ťahajte platizmu, neťahajte, to tam nič z toho nebude. Možno na deň, 2 a potom zase zmizne. Takže to, čo vždy hovorím, že cez sílu my s telom nepracujeme, lebo môžeme zhoršiť, môžeme mať potom opačnú reakciu. Alebo bude na začiatku efekt, to, čo som hovorila, že dávame telu stres, telo reaguje na ten stres, výsledok perfektný. Potom ten stres prišiel, telo pochopilo, že aha, už všetko v poriadku, vráti sa naspäť, ale sa zhorší. Teoreticky môže. Takže všetko robíme tak, opatrne, s rozumom. Urobili sme to, tež ukľudňujeme. Tež môžeme urobiť pár takých pohybov, oni sú príjemné. Tež čo som hovorila, že keď ste zabudli, čo ide ďalej, nepamätáte, alebo nemôžete pochopiť, že aký by pohyb ešte by ste chceli na kliente urobiť, 3-4 krát robíte drenážu, ona vždy normálne funguje. To vy tým určite neublížite, ale bude také viac relaxácia od vašej masáži. Так. Далі помасірували ми ту, поманіпулювали, потім йде піління бради, теж такий специфічний погиб. Коли працюємо на правій странці, на лівій странці, так у нас права рука буде горе. А теж, коли маємо, ми тут не маємо таку браду, але коли буде ваша клієнтка мати, так ми, яка висить. Snažíme sa to tkáňovo, čo je na brade, brať tak, všetko v poriadku? Brať tak medzi tými našimi 2 rukami a snažiť sa tež takú masážu robiť ako medzi dlaňami, tak by som povedala. Na čom to vysvetliť, že toto je naša brada, takto ide jedna ruka, takto ide druhá ruka. A takto robiť, ale tež jemnúčko, tam taкі pohyby netreba robiť. Od toho, čiže rýchlo vy budete natierať alebo pomalšie, ten efekt nebude až tak vidno od toho, že budete veľmi rýchlo to robiť. Možno naopakom bude reakcia. Takže, keď pracujeme na ľavej stránke, pravá ruka je hore. Jasné, že na takej tvare ja nebudem pílenie robiť, ono nie je zbytočné. A keď pracujeme na pravej stránke, tak ľavá ruka je hore. Takto. A potom v procese toho pиления менíme si ručky. Vy keď budete mať väčšiu bradu, tak to nebude tak vidno, že vy si meníte ruky. A tu ja mám takú tinku kontúru, kde tam nemám čo tam nie robiť. Takže nie každému ten pohyb patrí. Dobre, ideme ďalej.
Стокато, už viete, ako sa robí, viete, ako sa robí rovnými, tak sme robili tu rovnými prstami, takisto robíme aj tu. Také pijanko, ja by som povedala. Pijanko na brade. To теж працюємо на ліфтинг. Теж snažíme sa trošku, keby sme robili to búchanie, ale trošku keby sme podťahovali pokožku hore. Môžete ešte aj taký pohyb robiť. Také pijanko. На одну странку, можете на две. Можете без заставки. Раз, 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 раз. Можете так-то. Варіації 3. Можете си вибрати. Так, йдемо далі. Угу. Ну, а тут зараз теж будемо на ліфтинг працювати, але коли клієнт має таку малу тварічку, так як вчора ми мали, так ми ten pohyb не будемо робити. Alebo veľmi jemnočko. Ale to on ide na lifting. Беремо так дві ручки, začíname od brady. A tu теж я mám malú tvaričku. A môže prísť žena alebo muž, aký majú takú normálnu sanku, takú, tak tam vy zmôžete aj tak dvoma rukami robiť, až pod, neviem, 90 stupňov bude tých vašich prstov. No a tu máme takú jemnočku tvaričku, malú, takže tak. Сильнее не надо. Попробуйте. Не болí to? Я говорю, že tu na to, no to, čo som hovorila, tá špecifika, že my tu môžeme do nekonečia prikladať sílu a nič nebude. Takže preto tež na to pozor. Urobili sme to. Môžeme pošlapkali sme tak, a môžeme urobiť pristavочку, vrátiť sa, alebo môžeme ešte tak. Jedna ručka, druhá ručka, jedna ručka, druhá ručka, jedna. Ale ja hovorím, že tu je taká malá tvarička, tak to je neveľmi pohodlné to robiť. Ale keď príde takto taký, tak tam to super. A potom taký lifting efekt od toho tež super. Nie žrať. Tak, dobre. Tak, aha, potom pedál bicykla. Теж на takej tvaričke alebo na takej to tež bude trošku. No, Okuliare nemám veľmi trošku mysel, nevadí. Tam lepšie bude. Na Ане трошечку то таке теж буде компліковане, хто то буде робити, але páči sa mi ten pohyb. Теж začíname od brady a robíme tak pomalšie, vám to ukážem. Міні-хлопками takto. No, môžeme aj takto. Skončila sa masáž. Preč. Ale robíme to tak. Dotykli sme, taký ako poluoblúček rukou, a tak trošku sme sa dotykli a snažíme sa ten dotyk robiť viac na tkanivie. Na kosť my nerobíme, na kosti to bude nepríjemné. A snažíme sa taký viac, aby ten pohyb išiel od dlani. Keď budeme prstami to šlapkať, to už bude neveľmi príjemné. Takže ja ukazujem to pomale. Môžete taký istý pohyb, keď dovolujú lica vašeho klienta, môžete aj na licach to robiť. Mne sa páči. Potom tak isto môžete na druhú stránku robiť. Ручка je taká, vidíte, мягкая, я ее не напинам, она je taká мягкучка. Потом можете двумя ручками, одна ручка, другая, одна, другая. Ровні ручки, пирщики си не кирчимо. Ну, а зase, keď sme urobili ten pohyb, zase ukludňujeme. Druhá variácia, keď príde taký citlivý klient, tak tam ukážem vám dve variácie веер. Не ide to k tej téme k našej, ale ja vám to ukážem. Первая вариация, začíname z malička. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом рýchlo to robíme. Раз, два.
Na začiatok lepšie. Keď má si človek Tak, vyhadne. raz, dva, tri, štyri. Od malička. Alebo môžeme od ukazovača. To zo španielskej techniky a Japonci też majú radi používať ten pohyb. Теж можете на Instagram увидеть. А докторі там роблять так. Теж, keď sa naučíte dva tých vejera robiť a potom, keď sa naučíte kontrolovať ruky две на раз, так ви потім можете к tej ліфтинговій часті, в ту четверту фазу, додати ще й тут. Або так-то. Теж м'якучкі руки. Ніч. Научитеся. Так, то ми уробили. Ну, трення бради, там, устного свалу, того, санки, то ви видите. Ага. Масаж задньої поверхні кирку. Мочачі лапки вже ми робили, то ви сте видели. Потім я teraz otočím hlavku mojho klienta. Čo ešte môžeme robiť? Taký теж ako štіпок. Tu tak dávame spolu tie prsty. Taký люкс uказujeme. Bude nám pomáhať aj náš ten palec. A теж беремо, робимо таку štіпочку. A normálne masírujeme тканиво toľko, koľko my môžeme v tú štіпку zobrať. Vidíme, že tu nám idú cevky, jasné, že na cevky my sa nedvíhame hore. Ale rýchlo čas biehol hodina. To úplne vidno, že keď krk masírujete, že očia, že úplne uvoľnenie. Áno, tak. A keď vidíte, že že nejde to klientu, tak lepšie dačo nejaký iný m'якший pohyb robiť. Takže držите теж таку ако штіпочку робите, а ту штіпочку масируєте. Уробили сте штіпку, трошку сте підтягли, горе, ідете далі. Потім, коли ріхло се научите то робити, то потім не будете місіді давати ту штіпку горе, доле. Вже сте заштіпли, можете трошку горе двигнути, так, то можете. To je prvá variácia. Môžete tak isto robiť oboje strany naraz. Potom ešte môžeme robiť tými dvoma rukami, čo sa stalo? A to telegram. Tými štyrmia tými prstami вздовж ставцов. Вы будете цитить где-то граница ставцов, там sú кости, наставить свої určite не пойдете мимо ставців. А теж такі кружки робимо вздовж ставців. Можете з доли на горе робити, або на опак, але на кінці пам'ятаємо, що мусимо дати долу. Уробили ми то. Потім ще вам то в'яз буде, вам не віємо, коли будете хотіти, то будете робити. Теж клієнт ніч не робить. Беремо главку клієнта. Keď môžete, máte možnosť sa oprieť v lehátku, opírate sa v lehátku, aby nevisela vám ruka takto. Vy tak dlho nevydržíte. Držите hlavu klientu, теж таку робите štipku a idete vzdĺž stavcov. Jedna stránka stavca okolo palca, druhá stránka stavca okolo ukazovača. A теж нормально масírujete. Теж можете 3-4 крát, lebo keď máte s rukou napríklad problém alebo dačo, tak dlhšie krát vy to nevydržíte robiť. Urobili ste to, potom odkrývate si dlaň, taká ona plocha, a môžete trošičku potiahnuť ten krk. Nerozslabte sa. Super. Takto. Кирк, он є такий теж там ззаду плохий, а так плоха поверхня плюс плоха поверхня і дістречим кирку. Потім, коли будете хотіти, дівчата одійду, так я вам то, що на кирку робимо, я вам на кожний на вас укажу. То так буде легше. А потім по обіді пойдемо на тейпування, добре? Теж
urobili sme strečik a nerozslabte sa. Všetko, čo robíme manipuляції на главі, теж opatrne, помалу, внучечку. Далі sme долу ту нашу лімфу. Потім ще не йдете к нашому курсу, я вам покажу. Теж то можете робити масажі, не мусите на то се заставувати. Уробили сте стретчинг за задні поверхні. Ще робите стретчинг, ідете до тієї заглавної частини, отачите главу клієнта, а трошку розтягуєте. Раз, лінія. Потім йдете на рамена, розтягуєте 2 лінії. Можете так ще розтягнути. Поменіть ручки. Що сустав? Так. Из предней части. Потом здесь мы дали ручку. Растягли мы предную часть. То я на вас укажем, то вы мусите цитить. Потом пойде ваш клієнт без глави дома. Ну, а теж можемо таких пар тренів робити. Вельми то приємно. Snažíme sa podržávať hlavu našeho klienta, lebo keď my budeme masírovať, vidíte, ona bude pohybovať, to nie veľmi to dobre. Tak pridržávame, ale my to stretchingovanie môžeme robiť. Pred tým, ako to robiť, musíme sa opýtať klienta, možno on potom ide na nejaké stretnutie alebo konferenciu a my mu vymastíme vlasy, alebo no, to potom nebude veľmi príjemné. Давайте ще з другої сторони. Теж робимо стретчинг на кирку ззаду. На останній тій фазі того мого погибу йдемо на стретчингування тієї бочної частини. Раз. Менім всі руки. Видите, mamy tu ляву странку, opacznie prawa ruka drży tu ляву часть заглавnej, no, почекайте, так, до чого сам хотіла і не повідати, ну добре. Że лява странка, права рука. Так чисто, коли працюємо тут, права странка, лява рука. То так вам ten stretching буде легше їсти. Можемо се опрeti ногами, либо коли будете робити ten погиб, аби сте си не знічили рамена. Также ten погиб, те стретчингування, snažíme се робити від нашого тіла. Не руку отягати, а snažиться тілом тут тягати. Добре. На конці ще можемо уробити коліску. Теж urobili sme to stretchingovanie, ukludnili sme тіло. Трошку sme теж urobili ten задній stretching. Takto si dávame prštíky. Takto si dávame prštíky. На заглавну часть клієнта. Сильно главу не двигаємо горе. А так трошечку sme двигали от лягатка, не wiem, там на 5 сантиметрів максимум. А робимо таку колісочку. А теж то йде о уклудненні, о стретчингі кирку, а плюс тестування. Ви увидите, чи же справності робили ten стретчинг, чи же стачило того стретчингу, що ви сте робили, або клієнт має який такий глибший проблем там в кирку, або між лопатками. Ви теж будете цитити, або ви будете цитити на пнуті, що не буде вам ten погиб їсть нормально, справді. Не буде он легкий. А где тяга, свалство, то ви теж будете цитити. Ясно, що коли чоловік затрапі високим тлаком, або болістями глави, так ми будемо се snažiť менше робити тих стретчингових, або будемо се snažiť вобац не робити ту коліску, аби йому не вивалити ten тлак. Ну, уробили sme to. Ukludnili sme telo, perfektne.
Потім там мати притлачення тими перстами свалства. На зачатку притлачуємо тем ближче к жувачим свалам, там, где они со зачиною. Притлачили мы раз. Можемо притлачити там, где вони со скончую на лицевій кості 2. А можемо ямнучку притлачити тіло, але теж ми не тлачимо в глибку. Ми притлачуємо, трошки ми відтягли по кошку, а далі тлачимо сильніше. Завжди працюємо на ліфтинг. Можете теж по 2-3 лініях робити там погиб. Уробили сте то, на конці робите засіб лімфодренажу. А яким способом укончуємо масаж? Масаж треба теж укончувати справні. Я то роблю або це з рамена. Можемо трошки сого держати. Раз, давимо енергію преч, щось ми назбирали від клієнта. Або можемо теж їсти по кирку, але так, ємнучечко, я вже ніч там не тягну ніч. Йдемо на ушки, трошки масуємо ушки, так поверхнево, але теж keď клієнт нам доволі, або sú ľudia, ktorí nemajú to radi. A теж можемо таку вібрацію на ушках уробити, а теж dávam to preč. Такі дві варіації. Sú ešte kopec, ale vám stačí toho, myslím, že na dnes. Dobre. I koľko času máte? Ja som v pohode. Lebo od 10 do pol 12, ale ja pozerám, že už 11:15. Vypnúť, hej? Áno.